aha twongeye kubasuhuza mwebwe abakurikiranye iki kiganiro tugiye kuganira. Tubonye yuko abaturanyi muri Kongo abasirikare baho bameze nabi, basatiriye u Rwanda, ariko abanyarwanda mu bigaragara abanyarwanda hari igisirikare gikomeye mu Rwanda, naho aba Kongo bari ambushi ikomeye cyane, bashaka gutera ariko ntago byashoboka kuko abakongomane baravuga bati u Rwanda ruhagarariwe n'umuntu ukomeye. Ariko rero mu bigaragara yuko u Rwanda, abasirikare b'u Rwanda n'aba Kongo mu bigaragara bararinze, bose bari ku mupaka, ariko birakomeye yuko muri Kongo naho hari imirwano, ndetse uri gusanga abayobozi bahasura cyane, abaturage bari guhunga bikomeye kuko intambara iri muri Kongo sinzi ko izanarangira, ihoraho. Ariko mu bigaragara abasirikare baho, abasirikare b'u Rwanda bambariye urugamba, aba Kongo nabo birakaze yuko nabo bari ku rugamba, nyine bararinze ku mpande zombi. Rero abasirikare bose bari ku murimo wabo, ariko muri iki gitondo imirwano yari iri kubera muri Kongo ntago yoroshye, ariko aba kuyirokoka nyine abaturage bari kuhashirira cyane kuko ku mipaka yombi bose bararinze, nyine ab'u Rwanda, aba Kongo. Ubwo muri Goma nyine, aha ni muri Goma kuri Serena hoteli, ahangaha murabona yuko bari kwambutsa abantu benshi b'impunzi. Ubwo rero abasenga musengere abaturage, buriya abaturage nibo babigenderamo. Ubwo rero ni ugusenga tukiyambaza Rurema kugira ngo abaturage nabo barindwe, Imana ibafashe barindwe. Ubwo rero muri iki gitondo amakuru twakiriye ni uko abakongomane abenshi bari guhungira hariya ku Gisenyi. Impunzi zimajije kuba nyinshi, abari guta ibyabo, abana batoya binjijwe mu gisirikare ku ngufu. Ni ibibazo nyine birakomeye kuko uri kubaza ukabaza tese kuki muri guhunga, mukaza ari abadamu n'abakobwa batoya, ati abana batoya b'abasore bari kubafata maze bakabashyira mu ntambara kugira ngo nabo barwane. Ubwo rero muri kumva yuko abana b'abahungu muri Kongo, umwana w'umuhungu uba afite agaciro cyane, ariko nawe nyine ari kubigenderamo. Ni ibibazo, murabona ko uburinzi burakomeye, nyine bari kurinda hagati y'ibihugu byombi. Ubwo rero amakuru ari kutugeraho ubu ngubu ni uko nyine nguko bimeze muri Kongo, imitwe ibiri ihanganye, M23 n'uwundi mutwe. Ubwo rero muri iki gitondo niyo makuru tubyutse twakira. Amakuru yandi rero ni uko umusaza ari ku burinzi n'igisirikare cy'u Rwanda kirakomeye cyane. Umunyarwanda aho arafitiye uburinzi cyane, hano mu Rwanda hari uburinzi bukomeye kuko abasirikare bari ku rugamba kuko bararinze. Urebye aba Kongo ukareba n'ab'u Rwanda, urabona ko igisirikare cy'u Rwanda kirakaze, kiri ku burinzi mu buryo bukomeye. Ubwo rero noneho abenshi bacungiye ku mazi, nyine murabizi yuko Kongo n'u Rwanda bigabanywa n'amazi ahenshi. Ubwo rero noneho amakuru yo muri iki gitondo ni uko nguko bimeze, yuko abaturage bari guhunga, abenshi bakaba bari guhungira ku mipaka w'u Rwanda na Kongo. Abakongomane bari guhunga bakaza mu Rwanda ni benshi. Twababwiye yuko abari kwambuka cyane cyane ari igitsina gore, kuko igitsina gabo bari kugisigarana kugira ngo nacyo ubwacyo kigirute bagishyire mu rugamba. Ubwo rero abana b'abahungu nyamuneka murumva yuko kuva na kera umuhungu buriya yari afite agaciro.
ubwo rero niyo mpamvu muri iki gitondo aya makuru twari twifuje kuyabasangiza. Mukore subscribe kugira ngo dukomezanye mu zindi nkuru ziri butugereho, tuzajye tuzibagezeho kugira ngo mumenye uko bwakeye mu gitondo, namwe mugire umutekano mwabasha kwicungira, kuko ntago biba byoroshye, ariko ni ugusenga Imana ikazajya ibidufashamo nk'Abanyarwanda. Ayo ni amakuru ashyushye muri iki gitondo yuko ari uko byari bihagaze, yuko abakongomane bari guhunga cyane, ariko cyane abari guhunga ni igitsina gore. Igitsina gabo nyine twababwiye yuko bari gufata abana b'abahungu bakabashyira ku rugamba. Noneho igitsina gore icyinshi nicyo kiri guhunga, bakaza barirata abahungu bacu babajyanye. Urumva umubyeyi nta byiringiro afite yuko umwana we w'umuhungu agomba kugaruka. Ubwo rero muri iki gitondo n'ayo makuru twari twabakusanyirije kugira ngo namwe mujye mubyuka muvuga ati byaramutse gutya, byiriwe gutya, ntubeho nta makuru ufite, kuko burya amakuru niyo ya mbere. Amakuru burya abakenewe cyane. Dukomeze gufatanya mu zindi nkuru. Murabona yuko bitoroshye ku mipaka, ni ibintu bikomeye nyine. Murabona igisirikare cyahagurutse hagati, abasirikare ba Kongo, abasirikare b'u Rwanda. Murabona ni ibintu bishyushye, n'abayobozi bari kwitabira inama mu buryo bukomeye. Ubwo rero mumenye amakuru, mujye muvuga ati ese ubu mu Rwanda bwakeye bute, mumenye ko dufite umuturanyi uri mu rugamba ari wo Kongo. Murakoze, mukore subscribe, tuzajya dukomeza kubana mu zindi nkuru. Mugire umunsi mwiza, murakoze, turabakunda cyane.